Vako aka wena u n'wi yisa kwile wa gomo mixero PFM vako a hi murhandzi loyi mixero mina hi khona hi teto timhaka nxamba leyi ya risimu ta kahle na the soil vako inkomo hi ndlela leyi ni tshamba kahle ku ri khome kahle ka siku ra namuntlha on the Tuesday ke rata so ka bona fela exactly 21 minutes right after 5 o'clock on the R71 Express your number one afternoon drive show nakale bicho ke LEFTY stokolo sa pedi ba toko le bale vedu ke mlo vedu mo ba thaba ke ba nkela le metsa pula maratho to bila untseba botso tlompitsa Mr. Khetori ibalo taba ke Adi katambane siswa kaya natsarade mo Afrika mtelechi wa PFM. The topic of the day yemika wana mkwano. Kumana luru mtu wa marata ibilo na liena kaya natsarade. Ila rata na wana liena. But batswadi bao yena abao rati. Wena abao rati batswadi bao yena mutolo rata na liena. Kaya natsarade. Aruto 01500400979 kimoto mkumana ngona. Ingadi ya soki tocha mtelechi ya Khetori. Afrika tumela te. I am Jane. Epokela papa Maradona ka. Siri, tasenza ku yini ke? Koba ku hambana nje. Ani marankari n'wana mali va hina hi ri na swin'wana loko va yi vona nje va nga ze va cinca na mihleketa. Oh, okay. Nketsa swinene na bamba Maradona. Iteto timhaka mixero PFM va ka o vheta tshikana na yena munhu yeleyo cause a va nga ha cinci na mihleketa ndlela leyi tata ka van'wana mixero PFM hello hi pfukile mjani sis Cynthia ni mtwini ka moya mahlweni na ku rhandza na yena se loko se ku ta nghenela timhaka letiya ta ku lovoriwa ku ta humela yini kwalano mali ya vulavula khansela leri khense swinene Cynthia Tsakani kwala na mahali mixero PFM tshemba kahle ku hi twa karhini mhaka vona fika kwala ni ta teka van'wana mixero PFM hello PFM hello Mjane Tobela kulocha Atapi Aikona didi ya Khetori la silcha jika mkodi mukona Atapi liona Aikona bakawi Exactly 23 minutes right after 4 o'clock. Okay, 5 o'clock on the R71 Express. Your number one afternoon drive show. Chula Pelikana Tsana no kiche the big on mkono tebalinkona. Africa tumela. Tumela the big. Ah, get twila butsana toy. Arjani Khetori. Hey. Hey. Hey, rito voy a kamata. Lele muere dor. Uno vano fambana le. Agirle lungo kanu kumana luru mutrona no dadi chwe le kuga mundere kripala ka shape ke mkhonya na no. Ai god. Zia to ala te pik la buile ka ba dager. Erike bone be jalo Africa mtelechi wa PFM re tswele pele ka no tsela denta te ka bangonyana la ba kumeka ka siku rona mutla ku ya mahlweni tlalele Africa tumela. PFM hello. Ai khona makhaukanyana hello. Mtshale. Hila kutwisisa ntsena ku loko munhu o za u rhandzana na yena ivi vatswari va ye va nga ku rhandzi wetsenisa ku yini ka mo tshika nje u rhandzana na munhu vatswari va ye va nga n'wi rhandzi munhu loyi vatswari va ye va nga rhandzi wena lo rhandzanaka na yena munhu loyi I'm no problem na vatswari se loko se mtala ku isa xuma leyi va nga amukeli ke
Icon. Asita baba ndave zita der. Icon. Este baba ndave zita der. In. Okay. In. 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 Icon asita ba. Kensile pa vanda visita to kombla kahle kwa ikona mi nga yiteki moya ka naswona ku se nghenela ka tin'wanyani ka ntarangisa kahle I khume okay makhume mbirhi nkombo timinetse andaka wara leyi ya ntlhanu kwala ka ti R71 Express va kona van'wanyani la moyeni ni ta va teka ndlela leyi Africa dumela the PFM hello hi pfukile njhani coach kwale ku rhula der in hambi mu n'wi rhandza ka njhani munhu wa kona impela High call. Sir wa va hlevela kahle va hlamusetela timhaka ta ko ku tiyimise ku yina le aha Hai Nkensa swinene pa coach kwale ku rhula leri nta zama nta yikuma leri Nkensa swinene ka Ite timhaka mixer up FM tshemba kahle ku titwa ka rinta teka van'wanyana vo hetelela ndlela leyi nga se falafala nyana mhaka leyi hi ndlela leyi wa mixer up FM hello PFM hello hi pfukile mjani kwale lulekana der ina hey hey okay se vitana na van'wanyana va kota ku ta hlamusela kahle der Nkensa swinene bava ndavi Khensila der
a yi ta twala ku fika kwala mikisero PFM ku rhambiwa lavakulu ntsena va ta kota ku ta yi hlevela kahle timhaka leyi kumbe va kombisana hi tona ni ta teka vo hetelela ndlela leyo mikisero PFM hello PFM hello icon ba khawke ere ke tswela ka re tsara bo Africa mtelechi wa PFM ke tshekele ka motho gontshe he ke bua mo dikatampane se swa re felle cha taba the topic of the day ka no mkhona te ba le nkore ke a bua mo go ba Africa ke ra ba go tswalete kante a ke no sia ka o rata ke re tube